Kubor na Shisnem jong Nongsan Hima. Raliang Elaka Arts and Cultural Organization kumbajulong man Shisnem, how ni Shisnem ru kala Pynlong ka Tamasa, Ïadaw Masi hamadan Pamsna West Giant Hills District hakas ngi sajan. Kaya Ïadaw Masi gadi ka Tamasa le kemen ka baju penjuk penjan na do umin barim. Hadian baladep ban bet bantung yu ukhaw ukba hagi hali ki pentor. Palong ru kumshi benta kum ka jingi kando lang ki kon ke Elaka ha Shisien Shisnem at kum ki riti dostor jokatan. Hasyaban sedang gaya Ïadaw Masi udoloi pator inya wahe wasan shnong ringkat ki wahe shnong na ki shnong baper ke Elaka kila ay ngu yung nong bu nong tau ringkat kasut kasyor daka perna buun kerku kerdo yaki kuon ki hajar ke Elaka ha kwat ka kya kakamay kakaji bat ban bhaw ko baw khaw hadin kasut kasyor ki baki pat ba na keleng ki shnong kum kamuli yaw thame mokendeng madan kensaw mulum madan rwan Pokse, lasken, retiang, bat Raliang, kilaya lami ki Masi jungki ban yadur, bat penbernya yuk pat ba ubalayeng saki na baro saudong kamadan. Kani Tamasa omtang bala penyadur ki Masi kertong ki baken sai jong ketika tan Rai la Pynlong ru ka jingi le kai iba kan thop ya ka yatan telai ka ba marship hong wat Raliang ka jingi ko mare thong ki we ki jat jing pen bernya ban kampen syong kya shu ya gani ka Tamasa kala don ru ka jing sam khusnam shiki samla pude ka Elaka ki ba pas bahasa khmat ha ki jing pude jong ki kerdan SSLC but HSSLC examination arajar artilai ya gani ka Tamasa lawan sakhilang du kongsan ubi niang block development officer lasken CNRD block ha ki jing don nang udoloi ki Elaka juwai upuramon genjing udolai ke Elaka Raliang ucawa sling do bat kiwe. Main boleh. Belum main baik. Kamu ni kedong. Hejo ipor wa uyo na lor gani Ïadaw Masi segini gi award u egi ikna score you pass pa arts class 10 uyo highest mark but hejo ipor le gini class 12 arts science commerce nga mo nga utong Hajing itu gini, campung le bon sinji ya gini. Hele kamu nga wa em go wig sni. Tani em go wig por. Waktu ukon nga mjo maksud ru Shisnem ta. Ong apa ngam kwa optip ki bro. Mjo kwa optip ki bro. Te hadin UGP TP. Bon ikna amte kim kwa optip. Tengah elek kodi kena skor, lek kodi man bayman pawan sini. Kemoha kat dang bau ikona truyung kat tedang jor depression. Kat kamu mangan ni promi video uci, buat hai kena gostat, kuman depress. Nei bahai emre expose ki, we environment, emre rumix ki society. Ihe por yung ikasuben ilagay kamchnong ni. Iu krek kamchnong iyo por bay usi mentagam kini event na opor bai ulas school na opor bai kan yang mentah senang tahu opor bai
Kanai ketika tinggi orang lui in case society la dah rasdang ada okot pemanggi Hebrew wa man well aware of the environment hikagi kamu adjust ni bagi bituan Hebrew cuti ke jeben jong ni mereka cem makan ni kena bi bon street dasku di kon yang berkat kamu yo hemat neti dah mencari ulah kegi dep na score substitution dep nutrition hakat tibing por taping por hapam beng ga bang gi andre hem khabui pigam ni ga por ya ikon pi prun pengat ke ni ngau ngat chem bon ikon gi kiti kana bi bon ikon kiti em gi lok gi jod wong o kon yong pi le ga kon yong pi hable counseling lo nga ông ấy kỳ cắm sao counseling là đã có bay upa tìm mít có là lệ nhiều thao của cắm lệ correction yêu con này chỉ là cái đó bực lại này đi đâu à bốn xiên mà được làm thế này ý cái này cái lôi của nga cái thằng bạn nông hay này vừa rồi hay này vừa hay bốn xiên nga là để làm mấy ở trong cái nào Neba ini woro kate perkat kanu perle woro ini jimut iginong hir pantai dia. Kejimut yang kah tempat kejimut kat kesnyau ke perom yang dua he ilong suam sama ku yecam kan yang ke Elaka Shisien Shisnem hadir muda dia buat thong dia kebau ko cha hali itu pemilihan dua he wa to yecam di kan keriat yang ke Elaka Shisien Shisnem hagaring madanแต่kamu yecam di Shisien Shisnem mot nam chua jan TV wa ko football am ku am go jingle ke punjai kom nam ku am di mot ku yo sok ku he chua nang tu ga Ïadaw si rong tenang tu Ïadaw si rong kam te mot chua khot ki ke dorbar serbar ke Elaka o kam ong ha ke lam yong gloi yong motor yong ki he chnong grang ba chnong mot peman lagi ke Tamasa ke Ïadaw si rong ko Shisien Shisnem mot ke jimut yong ka ko wa pensau bah yo kon proyot yong ke Elaka yong ingro iwi kata dan hi ke jimut yong ka ba am chuam em hi ke jingle ke punjat mot ke jingle ke to ke Ïadaw si rong at ko wa yo sok kat por ki long chua ki man chua ram te kata to ko manika tem chuam mot nang bun bah ki long jung long sem ko psan ki ni Masi nang bun ki Masi ketong spok ke Elaka spok chong ni thau yong một chục em cam kêu ông qua ban đi đào xí de bagi wa madan bagi nai madan em hi ke jing mut yang ki te ông ki la da bon ki mesti job la wa madan mut bahau ba chwa madan la da bonan ki mesti job la liang kan la nang ke madan mut bahau ba cha kan liang ki chanen madan ke te to snyau ko wa ki he jo khana prom ki gam te man kan ni da duna ke ni mesti bertong gam te mot da money haga por yang ki por lo chwa nya la da tholat man de ki sport ki mere race di tan play what di football what kam te da pembun ki jing le ke ki bonjat khnang bo yo ki kon Elaka ne kam ong ro chisni hagan ga madan
yang ketiga badan bangsa bah ada cami produk waduna di Masi gertong tempat ye ikut dipor ciwje aruje karom teta deliban di pagba jar yung sem jar lagi dipor man di sport ko bonjak tempat yume pagba por ko biang de saus wan haga ni ga badan haga ni ga chino kate dani kacing penman ni ko thme haga ni ga thau nemta ga ni ga chem yung kon elaka le Shisien kita MG di price yaki job yaki rem man M mereka cing price yang ini kan ni akhir ki yaw ki wachna dukan cha dukan ja len ki dai ki tier ki mar ko bonjat kom kini mot chong kamon yong ki pai ba nong chong yong ki elaka ne MG perlok ngai jan go wan ki witwan ki elaka lam am manu ongi ustrik iman wa to dui kon ke lakau yeu da thiet ne he kani madan badi na jan em hi lok jor ku wan ni wan ke lakala re kani ke jing dai dukan do ite mot de mon sa ba ke onki man de tip gi ku bor man ni Ïadaw si dong ni mot wan ni chna trap ne do nen gesi mot ke kam ram yo ngau loy kotor kini gi nong plai yo kani ga Ïadaw si mot ya gar kom gar kom chna dukan ku do temot de bor i mo lanya ki black guilty imit dor gi dukan ku do ki mot lado nen lanya ki wo chna dukan ki temot ya ko wan dai ki temot ka mon ge ki tangwa ka jing pun em kam yong iwan hete mot krong i ki ka dan mot ko wa le phao san phao ka chi trap mot ka te don hi kam ong bi te he jing to ko jing em kam lado chwa la ho man gi ni kam la to wa kam on pitne mot ka jing em kam man ni cham kon riyat yang elaka kam ong ki tiki kor ki jat ki lok ka jor na ku ge chnong chbu ge tho ka chnong kam ong chwa pan na ke te lai ko wan yong ki we he go sen te mot na dom chwa man yo bo yo em kam hi aman kam tam kam ong ki ga ni ga por mot ka jing em kam ma yo man chwa pun sa ba mo sa tnat kam tam ni kon kro klot i ke petay yo i ustem ku yu tip ki wa ne sa mo ke wa bok yong chwa ne sa i ko wa dele urim moja kete ngayo man ne peteng kam ong kam kin kicing dele kele ne kam kin kita masa dele de kilong chwa man chwa mut em kam tam man da bagi perlok wa mix pemuda namai mo hamik Anh